Dua yung sulap, double blade, double edge. Sa paglawot tabihayan, manjari kita malikpihan, atau manjari kita dalig niya yung dalig daw sa sulap, mait. Warung dalig sekali sini benarnya. Di mga ini sa asangannya ini, pik-piknya ini, sambula yang ini. Ini nih. Bang close fight namo yung pakayunta. Mau mag-close pada salin namun kali sini two distance pakayunnya. Close quarter, medium, sarang-sarang iwan sih namun distance, far distance. Lumabot sa balik. Yan. Baliknya ini. Jauh yang balik kuat. Maris ya. Kalau dari sini, jaga di nyomat tuh, jaga dia. Oke. Ya. Limpahin anak-anak kong ini. Limpahin anak-anak. Ya. Saka maya bang tau dia maingat, labutnya sini ya. Ya. Ini libas. Kilibas. Lawan lagi itu. Ini, untuk jauh. Jauh. Balik. Turun. Jauh tikmas. Tikmas. Mas matuko. Jauh. Tikmas ke atas. Tikmas ke atas. Jauh. Tuksuk. 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 Jauh. Tuksuk. Tuksuk polihan. Tuksuk polihan. Tuksuk pagi. Tuksuk pagi itu tuksuk. Supaya lumayan na to. Pagbalik ko sa inyo, lumabot kayo na on. Kalau pa yun, lumasan ko ba? Kung tagimi pukipuk po, yan. Ito to, miha. Uy, naon. Ito. Baon. Jadi pa nga mo, pag ginang kita menu mo tanis ang bihayan, paamot-amot yung tanis ang niyaon. Paamot-amot yung tanis ang niyaon, naman paamot ang backhand, forehand, backhand, 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 forehand, forehand, backhand, backhand. Paamot ito sa po. Cross, 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 cross. Tikpas, tikpas, tikpas. Tantas ang diagonal na. Tikpas. Kaya kombinasyon niya ang katan. Sambil kita rumah, lang kalapan. Remote. Yaon ya. Kombinasyon ng katan. Yaon ya. So mga tayo mga pagtuyo ko tayo maganda dito. Kung ako maraming maingat. So isyo ka mga maingat. Hawa yan. Na maghambog kita nyo. Magpaon siya ini. Aon nga forum. Kung ako yan maingat. Inapuin na, manarajyo ihat siya. Pasal warung makaisog nagpawasin ini. Misalnya kati mo kumapatot, pawaon ta. Pagkaya talang tausok, mas sinagaan natin pagka-warrior nila. Paulawa alam sa